Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah Allah Ta'ala na pancaji ki idi rupa tawe digagat cau kesingi modele ibandingkan si bawa tori pancaji lainnya mo pikko jana tapana tawe na ibandingkan si bawa olok-kolok kami na makasingi rita makasimopi rupa tawe Allah Ta'ala pancaji wirupa tawe kolinewe akatana untuk matoro Illinois. Di sini na tutori pancajinnar Allah Ta'ala kolinewe rupa tawe iutus monrolino untuk matoro kolok-kolok wad dinator rupa tawe magasakan na macangnya tetapi wad diator oko tawe sini no masalah malabing kadire napa pun Allah Ta'ala pancaji sinin na sewe-sewe okolino maka kasih batina pun Allah Ta'ala pancaji wi apa natoro kami memakada okokomon rumahnya menghe ya tu di tahu nari koto maki buah lamari biasa ya buah bawah mini pajai lesi matu pakas singi lengi terui kaca lengi balu lengi pakai tapi ya pun Allah Ta'ala mapamula na pancaji agagae na piaratoni bahkan napasuku dalekna pun Allah Ta'ala piara itu di pancajinna gangkana ya komaturu mu itu di pancajinna maga atoro na pun Allah Ta'ala tu pasti menyamangi monrokolino alladzi qaddara fahada pun Allah Ta'ala mulai onron na sewa-sewa manyamang khusus rupa tawe fahada na weringi apati ruang ia kotori pancaji selain daripada manusia natoro ke bawah mi onron na manyamang tapi dina weringi apati ruang balewe na pancaji pun Allah Ta'ala natur pun Allah Ta'ala iko bale okoko wae manyamang aja musalai masusak ko ya si cocok lah dak tu balewe kokoi wae angka bale dina si cocok wae itu bale agai bale rakoe dina si cocok wae itu iko bale ya komeko manyama oko koe aja musalai tuai aja musalai masusa kom kumusalai tapi ia roba lewe deni wering apa tiroang
Dini wirip petunjuk, digaga kita na. Jadi itu balewe, manya mengokoe, tapi meromok na lameng. Apa magi digaga petunjuk nama kada bale. Angkat tu besi makjik ko nang kepakinan rena, aja muanri itu. Natika ko tolino ko muanri. Digaga petunjuk na bale makwar. Imaromok pala paming itu. Malah bale. Napakinan rin, napancing ni. Angkat tu jala-jala. Lanrasan na itu aja mu mulai. Natika ko taulino eh. Degaga patunjuk na bale makwaro. Magi nakwaro. Nasaba iye balewe na pancaji po nga latala eh. Memang untuk nanre taulino eh. Andre na mimato taulino hiro balewe ro. Apa beningi weringi petunjuk balewe. Iringi apa tirok balewe. Ay makas sa itikan. Hoy, angkat tumingi. Ketulan rai. Aji madepe. Napa salimpajo tema lari. Jadi, pungalatala maturo manangi. Alatie okko kotanae aja mu jumpa nandre ko manu. Manu okko pasi lece okko metiro on ramu. Mo jabba ulawang. Ipan rema kekasing tatte melo lepo itu manu apa magai. Onron dapat tentu pungalatal okko metoi Allah emang pasi lece. Apalagi rupa tahu ia tahu na patentu pun Allah Ta'ala maka ada okoko agama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ni gini lor pun Allah Ta'ala madecing yufaqihu fiddin iweringi apa hangang agama. Nabi tapodaki maka dia itu kupung Allah Ta'ala mempedicengi ki na weringi apa hangang agama. Jadi amosogi tahu itu ko na pahamui agama yang manyamato. Matan repangka na tahu na pahamui agama yang manyamato. Bakang amo tahu padi. Ko na pahamui agama yang manyamato. Cuma biasanya ko tahu padi. Maka malakang agamanya biasa tahu masih semitai. Bilal waktu nayuk bita masalangok ko na bita. Tama to ngasalang. Icairi ko pong gawana. Ibarasa. Icambo. Ya ko tanga sodi dingi potongi batu ko padang pasir. Wani icambo si. Tapi ya ruwatun Lai cambo Bilal. Maka dami ahad. Pungala ta'ala mi siddi. Siddi mi pungala ta'ala mi bawang. Icambo si ahad. Digaga puas dengan dina pungala ta'ala. Siddi mi bang isumpa pungala ta'ala bawang. Makor betul benar. Ahad, cidi mi bawa pun Allah Ta'ala bawa pun degaga puas saliwana icambo ahad setiap icambo ahad matakko pacambo nasi selei ya si selei cambo matakko mana pacambo nero Bilal tu di makadami ahad agar rahasia na magi nangka ahad de nama dengi de nama ngiri de tapi maka senang ahad ya kok kita mata liwa susah naro tapi ternyata wattuna mati ni nabita mati ni pengulut Abu Bakar pengulut Umar mancaji khalifah
Nakai Bilal mencaji gubernur di Damsik, mencaji gubernur. Tani elo na nayakka mencaji gubernur, tapi elo na pun Allah Ta'ala. Ilantik mencaji gubernur. Napai pasiala anak na raja liwak kanjakna. Watuna butim paru itanay Bilal. Kega musa di kami namanya mapapenat di mukolinoy. Ia garwatung walilantik mencaji gubernur. Atau garwatung butim paru ipasiala ko anak na raja liwak kanjakna. Maka di Bilal tania iya romanya malat dapat penadiku na weringa pun Allah Ta'ala watuku bunga tama seleng makiato ku pun Allah Ta'ala na macay pun gawaku na sisilay baka wakada ahad tatambanya man dapat penadiku na babasika ahad tatambanya man dapat penadingil usadnya. Jajaran na sa nabita okoy apa hangang agamay nonroy po nga Allah Ta'ala taroy nyaman na tawe iya ko ang kanya matarunto okolinoy isaliwan na agamay nyamatse de mi ito ibagi-bagi si ratu nyamang napancaji po nga Allah Ta'ala si diminatarok ko linoy. Iya naroy bagi-bagi di sina tau linoy. Sinin na tori pancajie olok-olok iya mator na bagi-bagi. Dia kong kanyamat taruntu isaliwan na agama manyamat tapi cek dek mi. Si dini ibagi-bagi 18 jenis makhluk. 18.000 jenis makhluk. 10 ruas rupanna. Tori pancajo kolinoy na bagi-bagi ro nyamasidir. Tapi hakikinnya mange angka ko suruga na taruh pun Allah Ta'ala. Tapi nalagi pun Allah Ta'ala nyamang okoy suruga na panon okolinoy. Rigaw angkana angkaki makamalakangi agamay na si baway suku si bawa apahangan. Angka palosalah tulisa panyameng agi na satay manyameng na korbankan di agaganan naliro berak manyameng ni ang kagare isa kadaganan re anu yatyang irogagayro onro nyaman na irogagayro iya ko naruntuk ki polisi naripung ki napapulupulo ciku ki tanya apa pun disuruntui gare napai ambok naruntui laisio ipapulupulo ciku napai mupat telung ngeso onronya mana nasa ni panas di kulutui pasal di kulutui pasal di kumalayan-layang onronya mana rogagero nasa diro tapi tapana mainga ipak guru mas sampajang moto tanggaban ni mas sempajang liwat terina borang magai mo borang sinin na nyamang ipuraw lalung ang kaluruntuk nyamang okolinoy amona tiat tayo pagod manyamat tau sading tapi watun na bunga mas sempaja kak mas sempaya tanggaban ni kak narenga nyama po nga latalo ko tanga-tanga na amal agamay gangkana liwat nyaman no sading manyama pi liwat nyaman na nayro uruntu ero sini no masalah malabih ang kadere. Makuani na runtu sahabat nya mangehe. Amusurang matangangi minus susu manre roti. Dena capu rotina dena capu susunna. Napalena inapatama musu Maka de tahu amati aja itu ya lomo nakada wimauni bauna suruga ko di bali Uhud
mamusu te si wali na bulu Uhud, manremo roti minus susu, dia na capuri rotina, na maju ke medan perang. Maka ni mau ni bau na suruga padahal amatian. Makwaro sahabat iwering nyaman na suruga kolino untuk nyamap iweringi pahang nyamang untuk makamalakang agamanya, termasuk perjuangkan agama iring nyamang kupung Allah Ta'ala gang kana amu amatian na satu nyamang. Watun na pada masumbat sahabat pada masumbat sahabat Abu Bakar bawai agaganna, maka dia nabita siaga pimutarwangi keluargamu, maka dia Abu Bakar pun Allah Ta'ala maninnya suruh na utarwangi betul na angka mana gagaku lo wasumbang, angka mana gagaku lo patama. Magi na kwaro nasaba ialingi nyamang oko pungala talo untuk makamalakang agama gang kana tania bawang Abu Bakar manyamang amo bainina amo anak na apona iwerto nya mapenet ding rigaw ang kana masidakang gagagan. Terbukti apa iriseng ko ambo na Abu Bakar, maka dia Abu Bakar nak beri mana gagana gangkan na pudang ngapuna nak angka mo gagana teroko ambo mo dito nak beri mana sih nak kada o angka kebetulan ngiro ambo na Abu Bakar butay butay aga na teroko nak kada maaki gana terongan ambo ko na malay batu-batu karikil na panabuko na panala liman na nini na kapesakan kay ulawa mateke-teke paja ni macai ayer tanrana maka deh tania bawang Abu Bakar yaling nyamang bahkan amo anakna iwereto nyamakini nawa batena mak bere batena masumban betul nak balance gagan okko na puri pungala Ta'ala beneng dini wiri nyamang i anakna tentu maka dah makometo ambo ku nenek melak perlu na capu kimani gagay nyamang aga yaling ukro nyama pole suruga na wiri pung Allah Ta'ala to kulinoy iya makamalakangi agamay na si boy suku. Nah, sini no masalah malabingkan. Jadi nareko angka na wiringi pung Allah Ta'ala nyamang untuk pogau iya mala agamay. Maka iya na tu nyaman na suruga iya tu. Na wiriki cede. Pulna matu ko suruga. Nah, jadi napatan tu mana pun Allah Ta'ala balewe ko kowe manu ko jukajunge alat yok ko napatan tu mana iko tahu oko ko agamay manyamo ko rupa tahu tapi khusus rupa tahu itu nawiringi hidayah fahada iro nak balewe den yaling hidayah manu den wiring hidayah tahu mi yaling hidayah untuk aga untuk piarai cuma hidayah na tahu itu tergantung boleh tingkatan na batin nama perlunya sang hidayah ya ko bicumo pitu nanai wiringi hidayah berupa naluri ya ko jaji nana itu tapat teribawam itu terinna nanae ipasibat tui si bawa nalurin na indok na gangkan na indok na nana itu nisalada maliwasan ni anakku melo matinro anakku ya ko indok na murusui selesai apa si betul si ba nalurin na makom itu mereka kasih naluri yaling ko pung Allah Ta'ala teribawang ya polo kolo itu yaling naluri matanri mo pinatawe iya manu ko makdepa tappa magalak jok kasapaan resi ba indok na iti makdepa tappa magalak nangi tappa macar untuk tappa nangi tapi tahu dia nilai pemakuaro depa ya nanangi tahu gang kan ipalihara ipalihara magalak tonga pimapa napa joka
Bato to api matu ia leni pakita panca indra. Ia rona olok kolok lainnya ia lemuti panca indra tapi matan remupi. Ia burung hantu serae iwiringi pakita tembus. Mo siratu metre tanrena nang kabalao ya wagorokna amo tangaban ni mapatan nita to. Macalin rungok to ajue nita to. Tapi tahu ia lengi pakita ia nalawan ni kaeng de na nitai. Matanri ia lengi panca indra serae. Magi na kuaro na sabak ipalihara tahu tabayangkan gere beneng tahu ya lepak kita pada serae. Dengan lau pakitana tanah di matona susai. Jangan tu mak bajaju apa mu maganita to. Ini na susai. Jadi ipalihara ki ini rupa tahu he. Batu api matu ia lenyak kalang. Serae den ia lengak kalang. Igang kana rupa tahu itu angka yaling oku pungalatali yaling ni akalang we macam maki buah HP. Macam maki buah HP. Gang kana maki buah HP de na ba makari 100 meter belana na salindrungi to aju ya wagoro na balaw amok ko Amerika tahu joge-joge ini tatoko pangkajene. Sebab HP ikalan ni serai pak kita nona pak kita na serai amu mak balik kampung dia nitai tapi HP tahu maki buah HP ni tanu mabelai balik kampung tapi ko akal mi bawa na ringi puang Allah Ta'ala na de na ringi agama na susai mopi contoh anu ya tiang irita na irita toko HP we. Nasusai ki itu, nasusai ki. Ya ko anu ya tiang irita. Na irita to nasusai ki pogau amala. Jadi aja tak kapesa magiji wakutu mas sempajangnya. Magiji na mawatala dak mak baca Qur'annya. Magi na mawatala dak kedo tau madecengnya. Magi na kuaro idi susai aleta pak angkanat tiap pung Allah Ta'ala lairita natita toi jadi papiarana pung Allah Ta'ala angkanat tiap pung Allah Ta'ala yanre toi iya tu susai ki pogau amala bakang anu harangnya yanrewe na pangaruiki untuk pogau anu masalah engka ulama lopo panrita italah Maulana Yakub ko India maninila ada ulama de na melo pogau dosa mo pakitan na jaga itu ya kuang kanu makalalain langsung de na mi mitai magi na kuaro nasabak na jaga andrena de na melo manre na ko anu de na makasing tapi ang kasih di tau sogi mo bi manre melo jamui maka de ai dewan riak ko de anu makasilat de palawan rewe gangkan ni ruto sogi nak de melo ka mala baraka oku guru ta melo ka panre ki guru nak kada sapar mak pasala sale ro agagamu poliamu iro manasehalala iro pandrianga apa ia kotanya anu halala lawan re de na melo tamat tiga roku macan nelem yo kolilaku ko sumpah. Jadi maka iro to sugiro terpaksa dena leiro asogirana pak den semakana makas 30 na dena tanggui lawi mak jama kuli mat tukang asal mak mancaji buru mancaji kuli gajin na iro na podang ibainena maka pas salah sale iya gaji kuli ku mana sahalala iro muliang andre muliat daging muliang untuk pandai guru tahe makanya naruh apa salah no bini guru tah lo ni mandre guru lo mandre molo na Yakub yor tu na mandre polito ngamanyiro tapulewe na timpu si timpu toli macane mi bawang ilala sumpana denul le mamai gangkan nak biang tapi makali cubu-cubu nak biang tapi ini tamu pun boleh nak biang ni napa kada
pura nak mandek bola ta, pura nilo penuhi hajat ta, menak lisu. Lisui, maka dailah kain na podangi bainena. Ai angkamu panu makalalai mu campurukan ye. Maka de benena de manasa anu wali ietu gajimu mancai koli waliangi amo aju tunun-tunun na nasu yero wal ietu waliangi. Nak rapiko pale. Na dena tama. Nak kaniga pole mali daging. Nak kada pembantu tah. Ina tanaiwi magi agam wal pekumu batemu mali gading makare makwe watu ko lo mali daging. Tak dan na iro daging ko cema de na agama kayandre. Igang kanan rewa kape mang okoro pak balu ero. Tak dan na daging walai. Macai punggawaku tu kode museliang nga. Mitau ya pak balu daging mancai na ko nasokong terpaksa. Iya naro na nasu na pandrengi guru tamolana Yakub gangkan iro nasabari na macani canele milala sumpah na de na melo tama 3 ro na. Mancaji ro tosogi ro loi milawat dampang ko guru tawe tak dampang ngak guru. Makui cerita na gangkana makade molana Yakub taruh ni lo cerita toko pak mu cerita ka ietu muatuk ku mu pandre to ngide na tama 3 ro ku iro daging iro tapi iro eloku tamai ilalang tamai hawana itu dagingnya ilalang dagingnya dewa tapi tamai ro hawana ro nasabari si ponang itamai ro hawana daging ro eloku ro manang katuli pakiriku tuli melo kak macan ring map berminggu-minggu map pulo-pulo soiro tuli selama iro angkero map pulo-pulo soiro tuli melo kak macan ring tuli ke macan padahal yolona ye de panangka de nangka nani rada ye gurutai magi nangka tulimelo si ponang inandri ro asele nero anu harang nero abarang pemerasan maka ini mencari pelajaran ya maka de elona bibawan nemak na tuli muncul iro gagairo apalagi ko anu haram mata pandrangi lakaita makanya kanjak nabu ya kuang kana pulangi lakaita sari-saring tanda-tanda iro de nama sapulianna aja sana ta pandri lakaita pacan ringang matu iro di lakaye pas salah tiro poliat tarohe iro puliang ani aja na taling beneta untuk nanasu iro maangkai makalalain na pas salah ro mana saya halala ro tabalo boleh untuk nanasu beneta beraja ta pacan ringang sini no masalah melebih yang kadere. Jadi papiarana pun Allah Ta'ala agama. Inilah hidayah tertinggi. Nah weringi pun Allah Ta'ala agama. Itulah hidayah. Hidayah yang tertinggi dari agama. Ya ko akalami bawang. Dena suku. Aga hubungan na andrewe si bawa. Nafsu Tapi nasabah agama. Pau makada. Ya ko anu makalalemu andre. Anu makalalai muita aselek na yaitu makututono pogok deceng tulimemi pogok anu masalah. Batina pun Allah Ta'ala piarai tawehe. Igang kana fahada iwering hidayah. Kemudian pun Allah Ta'ala meringi dalek sinina tuli pancajinna. Iya ro dalek enak beri pun Allah Ta'ala khusus untuk taulino de pana jaji to kolino napai patampulang itampuna pura memang yukuru kat dalekna de nawat dimati tau ko de nan remana ngiro dalekna ro amo tokka-tokkana jokka-jokkana ajena pura to yukuru seko jongkamu mulappu seko lica warra muanre mulappu seko eganna wae itu memang kada guru kali sini angkat tahu capu ni langkah-langkah ajena capu ni warna na melonande tapi demo pa nami mate magi na kuaro maka di dokter patamai rumah sakit na himpus talu botol capu mate to ni ternyata kamu pada lek na wae talu botol pura patentu pun Allah Ta'ala ya ro dalle muakkaresoi de muakkaresoi tatai muruntu iro dalle ro pak ko de ni runtuk de to mate. Nah, cuma ko yakkareso iro dalle na si bawai agama maka iro dalle halala ina pole halala tu balanca
Tapi nareko ya karisoi de na tumagama makarisoi ro, de tu masampaja makarisoi ro dalero. Harang ngina pole, haratoi ni balanca pertanggungjawaban nama tu asul munrina pungan ta'ala. Talun rupa dalle yanri capu ya biape mang ipakei sabu mancaji palulu capu to ye. Ibalanca ko na purio pungan ta'ala ya sumbangi ya sidakangi maka iya na monro tajaki matu ko surugahi. Gangkana yang tumpai makara pungan ta'ala amfiku mimma razaqnakum ya kuang kadalle na weringi pungan ta'ala aja tanri manangi aja tapake manangi tapi abbiringi sesa apa iro ya biringi ibalancek kono puru pungan ta'ala ya sidakangi diimpakkan maka iya tu matu tajaki matu kesunmunrin na pungan ta'ala. Nah iro katana talu manu itembak cidi iya mimonro itembae iya dua lutui talu ratu sabudu ita ipari kantong ya sumbangi si ratu iya mimonro tajak ko suruga iya 200 ko kantong lutu matu nala pak balu bale. Nah iro katana jadi dalle purna patentu pungan ta'ala maka iya kota pasibawai agama taruntu itu dalle tanah sibawai halala tabalancai halala to oko suruga matu tanya menyemangan tapi nareko de to magama mabiasa masaria nangka masaria to ipalawi sinin na ibalancai ipalawi ipertanggungjawab kamatu astri munrin pungan ta'ala koto pura mate. Sini masalah melebihan kadar itu kelebihan narupa tawe nawerengi pungan ta'ala kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Napat tentu pungan ta'ala rata menyamang nawerengi hidayah pungan ta'ala nawerengi dalle. Sini masalah melebihan oleh karena itu membagi-magi nawerengi apa tirop pungan ta'ala panandungi aterop angkekaneki membagi-magi itu salama rilo salama matut tama suruga pamasina pungan ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.